Ngithi mina inkinga Ngisho i-network. ngiyayibona kodwa akuyezwakala. Ya into engiyikhalela kule comment kakhulu ukuthi ngiyabona iqembu niyalilwela kakhulu kodwa manje njengabantu esibheke kubona ukuthi naba abantu abalwela iqembu asiniboni nimuva niye phambili mhlawumbe sinibona nisimele kulezi zinto esuke siyikhalela kini sibona kusuka nje omunye umuntu nje ongenandaba nje nezikhalo zethu umbone esenesikhundla esingcono kuleli qembu manje leyo nto nje iyasikhalisa kakhulu asisho ukuthi abantu sebancane kodwa umuntu akathola isikhundla ngoba ukhona akwenzana akulwelayo hayi umuntu eqhamuka sethola nje I ngicabanga ukuthi indlela mina engibuka ngayo kwamanje ne umkhonto kwamanje ngisawubona mina usenza kahle kakhulu esayidini lami njengokhona ngoba into abathi ngisho njalo ngenxa ukuthi mawuthi uyabuka senze example nje ngoba into esinayo njengamanje into ekhona esebenzayo iParliament njengamanje into esinayo esikhona kuyo njengamanje uma ubuka eParliament uyabona ukuthi cha kuboshelwe kahle kakhulu futhi kuboshelwe kahle kakhulu and umkhonto futhi lapha yana wenza kahle kakhulu ngoba kunabantu mangathi yabathatha njengamanje ubafaka eParliament mhlawumbe uyobabulala mhlawumbe kuyophela ngabo uyabona kanti ababona abantu mhlawumbe futhi bokuhlala lapha yana ngoba once wabaseParliament usuhlukene nabantu mawuthi wina kusekahle into eParliament kahle kahle iyakuhlukanisa nabantu ngoba awusakwazi ukuhlala nabantu awusakwazi ukungena ku live ukhulume nabantu ziningi izinto ogcina ungasakwazi ukungena kuzo so manje ke mawumuntu vele wabantu noma umuntu oseduze nabantu kuba nzima kakhulu kuwena ukuthi uyohlala eParliament ngicabanga uhlambe esathi mhlambe lethu hayi ngeke bathi mina mhlambe kusahamba kahle kakhulu sesingabuka ke mhlambe ngo2026 yabona sekuyiwa lapha yana ke sekuyovotwa seswina mlaswina khona ugijinywa ke sesingabuka lapho ke ilapho ke la sesingabuka khona ngoba kungathini kunabantu engamelanga ulenza iphutha lokuthi ubafake endaweni abangabhilonge kuyo ngoba bazofike bafe bahluleke lapha yana phambili okay kodwa ke engifuna ukucacisa ukuthi niyakubona ukuthi lapha eParliament angeke mhlawumbe kuthiwa ngo2020 bani onyana olandelayo ake kwenzeke ukuthi abantu abaseParliament mhlawumbe aba100 ababuyanga eParliament njalo umuntu nje ubheka iqembu ukuthi nali iqembu engathi liza kahle bese ethi ujoyina lona bese fanele ukuhlala eParliament akekho nje ubuso busha hlezi beshintsha nje izikhundla bona beshintsha amaqembu ukuthi makubheda ngapha ujoyina ngapha ukuze athole nje isihlalo saseParliament yingani ngadedelwa abanye abantu abasha ukuthi mangabe iqembu livuke nabanye abantu hayi ukuthi kuzoshintsha umuntu ethi umuntu sekujoyina ngapha ukujoyina kwakhe nje sethola iposition yabo kube ngathi nje sekuyinto yabo nje ifa labo nje bona bodwa nje ukuthi bona bohlezi beseParliament okay malivuka alivuke nabancane abathize abalivusile balisungula bese kuba khona abanye abantu abajoyinayo ukuze sizothola indlela entsha hayi ukuthi njalo hlezi kungabantu abodwa bethi umuntu sekujoyina ngapha bese kuyajatshulwa ukuthi hayi usibana semuvile ngapha wangena ngapha waphinda washintsha futhi kwi-IFP wajoyina ngapha yena nje ugonquza nje eParliament nje noma simgceke njalo ushintsha nje iqembu kuphela ukwakhe nje ukushintsha iqembu no kuleyo sengiyakuzwa ukuthi ithini into but kuleyo nto leyo okusise amziyakhumula ngifunda ukuyikhumula ngoba phela xa sephuthi nentombi encane la manje hayi hey papa yiki so abole ungathini
umkhonto wesizwe mfowethu uma sikhuluma iqiniso ne uma sikhuluma iqiniso umkhonto wesizwe mina njengokhomo akuwona umbono womkhonto wesizwe lo ngizowusho futhi akuwona futhi umbono womkhonto noma wini but njengokhomo indlela engibuka ngayo yabo umkhonto wesizwe kunabantu ekumele ubaxoshe hayi ukuthi ba discipline ibona abantu abenze ukuthi kugcine kungasabonakali abantu aba-right emkhontweni mawufuna abantu aba-right awuvele nje uvuke nje ukhombe uthi hayi naba emkhontweni mawufuna abantu aba-right uyacingisisa ubhekisise ngoba kunabantu abathembisayo uyabona bengekho right uyabona kunabantu ongazuthembe ukuthi ba-right mhlawumbe abekho right mhlawumbe nokho uma ufuna nabo baba wafuna nabo othokho ba-right kanti nababekho right so le mkhontweni kugcina kuba difficult ngempela ukuthi ukwazi ukubona abantu aba-right ingakho mhlambe umkhonto wesizwe ubone ngazuthi ngoba eqinisweni abanye babo abajoyina umkhonto wesizwe basuke besheliwe abanye baqoma yabo so kulula mfowethu ukuthi ukuthatha usibanibani umazi ukuthi hayi lo kuyamazi lo yokulento engiyifunayo uzokwazi ukuyenza ngoba le mkhontweni ngesiqamba bangavuthi kugcwele lonke uhlobo labantu emkhontweni wesizwe yabo khona lokho ugcina ungasakwazi ukubona into oku-right ugcina ungasakwazi ukubona ukuthi okay lo u-right lo akekho right lo u-right ngoba esimixeke kakhulu mfowethu I think mhlambe umkhonto manje indlela owenza ngayo ukuhlambe kulokho mhlambe abafikayo uyambona usephambili lapha yana mhlambe useparliament I think mhlambe okwamanje ngahlambe mhlambe abayibona ngayo ukuthi okay no for example mhlambe usikhulana uyambona baba lo okuthiwa uBrad Molife ngiyambona uBrad Molife wayekade ewumkhonto before sicakampena nje bese emkhontweni kodwa ukuthi phela naye bengafuna ukuvela kuse ngoba emkhontweni kunabantu ekumele ba-protect kuze kufike isikhathi right ngoba ukube uBrad Molife wayiveza kuse ukuthi umkhonto wesizwe kungaba atheka dala before sakuma-election nje akasakwazi ukungena eParliament uyayibo baningi abantu othiwa ngazi ukuthi hawusibanibani usejoyina umkhonto wesizwe kanti kade abayimember yomkhonto wesizwe kuyikhona ukuthi ubengeke aze aphumele obala ngesikhathi lesiyana baningi akayedwa bekade vele behamba underground ngoba ukube bavele kuse-early kungabe kubhede kakhulu kakhulu ingakho kade bebuka ukuthi sizomvalela incamalala ukuthi angabi president ubani umuntu uphona angakwazi ukuthi alide party njalo ubona nje befundisela nje beyangalana kobaba ulokunjani kobaba umkhwengu uyabona bebefundisela bengazi ukuthi kahle ubani umuntu abangaya kuye abangamvimba ngoba ubaba umkhwengu baze bafike bamtechnisha bazi bafike impela kuyena impela nje bengafiki kahle yabo sisi ngiyaqhubisa amboqo mntana amboqo awuzana so waze wafika wamtechnisha yabo so becabanga ukuthi uyena umuntu ozoba president kanti hayi nangu baba lo uhlophe yabo uhlophe waqhamuka kwi-angeli abekade ngayilindele ukuthi uhlophe angalida umkhonto wesizwe so baningi futhi abantu esisobabona abawumkhonto wesizwe babone besula abanye amaqembini abo uthona umkhonto wesizwe yabo hayi ukuthi basula ngoba nakho ngowada kumkhonto kunje bebevele bomkhonto wesizwe before kuma-election nje udaba lwabo lwaliqediwe uma uthi ayibuka igame yomkhonto wesizwe into yomkhonto wesizwe ayiphumi ihambe ibonakala yabona into yomkhonto wesizwe mayihamba ihamba underground la ivela khona uyayibona ukuthi yagwaza umkhonto uyayibona njalo
So nje bafowethu nje umoya siwehlise ingane zakwethu.